Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Hal ataka hadithul ghashiyah? Ese inkuru y'igitwikira yakugezeho? Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Uburanga uwo munsi buzaba busuzuguritse. Amilatun nasibah. Bukora bunaniwe. Tasla naran hamiyah. Buzinjira umuriro ushyushye. Tusqa min aynin aniyah. Bazahabwa ikinyobwa cy'isoko igaze. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Nta biryo bufite uretse amahwa. La yusmin wa la yughni min ju'. Ntibibyibushya nta nubwo bimara inzara. Wujuhun yawma idhin na'imah. N'uburanga uwo munsi buzaba bukeye. Lisa'yiha radiyah. Bwishimiye ibikorwa byabwo. Fi jannatin 'aliyah. Muri jana yo hejuru. La tasma'u fiha laghiyah. Ntibuzumvamo amahomvu. Fiha 'aynun jariyah. Harimo isoko itemba. Fiha sururun marfu'ah. Harimo ibitanda byo hejuru. Wa akwabun mawdu'ah. N'ibikombe biteretse. Wa namariqu masfufah. N'imisego ishashe. Wa zarabiyu mabthuthah. N'amasaso arambuye. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ese ntibitekereza ingamiya uko yaremwe? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Nuko ikirere cyahanitswe. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. N'imisozi uko yashimangiwe. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. N'isi uko yarambuwe. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ngaho ibutsa mu by'ukuri wowe uruwibutsa. Lasta alayhim bimusaytir. Ntabwo kuri bo uri umunyagitugu. Illa man tawalla wa kafar. Uretse utera umugongo akanahakana. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Allah azamuhanisha ibihano bihambaye. Inna ilayna iyabahum. Mu by'ukuri iwacu niho garukiro ryabo. Thumma inna alayna hisabahum. Kandi barura ryabo ni kuri twe.